Burari ugoro boikeno na ukungwirwa ni akari ba muciijorare Igembe North County ya Meru. Bu ni nyuma ya kureterwa mambura ya kuonania biewa biantu ni Weru TV, station iria itongeretie Meru yonthe na Kenya yonthe. Magiri jantu bashumeria gukungwira mambura jaja. Ana ona kinyanto agima akuru na ekuru ndaka ona kinya ari o mtu agicirolaira mantu jaja wewe ngwa na we mutongeri wa kiatho giki ti ungi indi ni MC Raingo uma Weru TV akenia na ukenia antu mwini wa rwimbo enkuma tawe laftun ainithia antu na mena yonthe nyamubunge wa Igembe North tawe ntoirwaki kinyawe atatigwa nyuma na gusakata rwimbo na gukumia Weru TV iguru nareo kandege gakoya nteto yishonthe ta kondrun kathiuruka na gucioja tariria ntere cionthe yeni kionthe kiaya ni gukatika na gusakata rwimbo antu babethi na kinya bakuru mtu na mwinire jwawe na minire mwanya mwanya ukuma na nshone cionthe na cio kiri Weru TV Weru TV nayo ni mwankajo mweru na mantu ja Meru. Dennis Mugendi, Weru TV, mucinijorare Igembe North County ya Meru.